TS Galaxy vho vha kha dzhango ḽa Europa. Tshifhinga tsha musi ligi yo vala nga ṅwambo wa tshipuga tsha ḽifhasi ngei Qatar. The Rockets vho vha ḓoroboni ya Antalya ngei Turkey lwa vhege tharu, he vha tamba mitambo miṋa ya vhukonani. Fhedzi Mugudisi vho vha ri a zwi nga vha vhei kha vhuimo havhuḓi vha tshi tamba na thimu dza PSL. Now everybody thinks that we went to Antalya, Turkey, and now we are back and now we play like and win every game. Yes, it will be great, but this is not realistic. So we have to stay on the ground. We know that every game in this league is a tough battle. We know that this league has really fantastic teams. We also know that we have to be on our best to win games. Galaxy vho tamba u lingana na thimu dza ligi dza nṱha Albertine ya Saudi Arabia na Giresunspor ya Turkey. Fhedzi vho kundiwa nga thimu ya Italy ya Serie A Sampdoria na thimu ya ligi ya vhuvhili ya Germany Dynamo Dresden. Fhedzi vhatambi vho guda zwinzhi. It was, I'm sure that for the players it was a great opportunity, great experience. We also have to thank, of course, our chairman for this great vision that he also had the idea to go there. And again, it's a great thing to see how other teams are doing. And of course, you learn every day, so we also. The Rockets vha kha vhuimo ha 12 kha logo, nga phoindi dza 13 kha mitambo ya 12. Vho kunda kha mitambo mivhili, vha tamba u lingana kha ya sumbe, ngeno vho kundiwa kha mitambo miraru. Fhedzi nga ḽavhuṱanu vha khou tea u tamba vho ḓiimisela na Maritzburg United. Maritzburg is a fantastic club. They're a very organized club. A lot of great supporters they have, and they also got now again a fantastic coach, Fadlu. He is, for me, one of the best tactically coaches in South Africa. So I'm sure that the game will be a tough one. So we have to be really prepared mentally, also, and be aware that it will be a tough game, and we have to be on our best to get some points there. Galaxy vha ḓo dovha vha tamba na Royal AM KwaZulu-Natal vhege i ḓaho. SABC News, Johannesburg.